Ribatisana mafhungo a SABC ubva pano Johannesburg twi mafhungo malwane nga chino chipinga kea. The best ways, which we shared with African National Congress, we're really focused on how we can grow the economy. Mahoro matuku paramendeni ofara mtangano wa mgaganyagwama na lihoro la ANC. Ziko jami ngwaha ya furarumbiri na musi ubva chembranga panda wakari wa lihoro la SACP wa Chris Hani bamiliswa chibindi. Calling the United States of America, not China, because they need our markets, they need our consumers. America loimisa ura mimwedzi miraru zwa uengedziwa ha mithelo ya mbambadzo kha mashango manji. Va Premier Soccer League kana PSL vo khwaṱhisedza uri thimu ya Real AM yo pandeliwa lwa tshiofisi kha ligi iyi khulwane. Ndi madekwana ndine Tshanduko Ligege ndi badisira mafhungo a Tshivenḓa pano kha SABC 2 ndo livhuwa shelwa fayani ngaribe rothe. President Cyril Ramaphosa vari dzangano la lifhasi la zwa makwevho kana World Trade Organization lo shuma vhukuma sani la uri huve na makwevho na mbambadzelano zwo khwaṱhaho lifhasini. President vho ṋekedza maipfi a u pembelela u fhela miṅwaha ya furaru ubva tshe dzangano ili la WTO la vhumbiwa. South Africa reaffirms its support for the reform initiative that is being spearheaded by the Director General of the WTO. We must redouble our efforts to ensure that trade supports development. WTO rules must facilitate structural transformation that integrates developing countries into the global trade. Governments must be afforded the requisite policy space to enable them to be more responsive to their domestic challenges, and trade rules must be recalibrated to provide policy space for developing countries to industrialize. Friends, the 30th anniversary of the establishment of the WTO takes place in challenging and uncertain times. We are seeing unilateral and protectionist measures being implemented by some advanced economies that are outside the agreed upon multilateral framework. It is incumbent on all of us to ensure that the multilateral trading system is strengthened and not weakened, or we risk the encroachment of a global trade regime that is based on power dynamics. The WTO is called upon to assert its role in ensuring that global trade works for all. Lihoro la ANC lo thoma nyambedzano na maṅwe mahoro a polotiki malugana na mugaganyagwama wa shango khathihi na u thivhela u gonyiswa ha muthelo wa zwirengwa kana VAT. Mitangano iyo thoma na mahoro matuku phalamendeni a tikedza zwa u phasiswa ha mugaganyagwama vhege yo fhelaho. Lihoro la Action SA bosa na PAC o ṋekedza makumedzwa a u thivhela u gonyiswa ha muthelo wa VAT kha lihoro la ANC ane a ḓo dovha a swikiswa na kha muhasho wa zwa gwama. Nyambedzano dza u reranga dziṅwe nḓila ntswa dzine dza nga thusa uri u sa vhe na u engedziwa muthelo wa zwirengiswa kana VAT dzo no takutshedza ino vhege. Vhorapolotiki khathihi na vha muhasho wa zwa gwama vha ri a vha tshena tshifhinga. Murangaphanḓa wa busa Vho Musi Maimane vha ri nyambedzano dza ḽihoro ḽavho na ḽa ANC dzi khou anwa mitshelo. Much of the discussion was focused on how we can achieve a way of alleviating this VAT. The best ways, which we shared with African National Congress, we're really focused on how we can grow the economy, invest more in productive assets. We looked at the best ways as to how we can increase revenue by amending legislation that would make online gambling and sports betting a sin tax, which would accrue more revenue. We also looked at some of the expenditure cuts as we've proposed ways about how we allocate certain expenditure to ensure that we reduce
the demand for VAT. balilori la PAC na bone ba re nyambedzano dza bona le hore la ANC dzo tshimbila zwavhuḓi. The PAC yesterday held a constructive meeting with the ANC to discuss the current budget framework, with particular focus on the contentious proposed VAT increase. The PAC rejects a tax policy that burdens the poor. If a VAT increase is unavoidable, it must be temporary, targeted, tied to real structural reform that address corruption, inefficiency, and elite tax evasion. balilori la PAC ba khou tikedzana na mugaganyagwama wo ṋetshedzwaho nga minista wa zwa gwama Vho Godongwana. Ḽihoro la ANC ḽi khou bvela phanḓa na nyambedzano dza mugaganyagwama na maṅwe mahoro. Phuresidennde wa Amerika Vho Donald Trump vho ḓivhadza uri vha khou imisa zwa u gonyisa mithelo ya mbambadzo kha mashango o fhambananaho lwa miṅwedzi miraru ine ya khou ḓa. Fhedzi na zwo ralo, shango la China ḽi khou ḓo lifhiswa mithelo ya phesenthe dza 25 nga shango la Amerika. Izwi ndi nga murahu ha musi China ḽo ḓivhadza uri ḽi ḓo badelisa muthelo wa phesenthe dza 40 kha zwibveledzwa zwoṱhe zwo no bva shangoni la Amerika. President wa United States wa Donald Trump o dovha hafhu engedza muthelo wa zwibveledzwa zwine zwa dzhena kha la US ubva kha la China nga phesenthe dza 25 ubva kha 4 nga murahu musi la China ḽo gonyisa muthelo wa u lifhedza wa zwibveledzwa zwine zwa dzhena ubva kha la US nga phesenthe dza 40 na zwenezwo. Naho zwo ralo, Vho Trump vho imisa mithelo ye vha i ḓivhadza lwa maḓuvha 40 o katelwa kha EU na Afrika Tshipembe, fhedzi vha sia muthelo wa mbambadzo dza ḽifhasi wa phesenthe dza 10 fhedzi. Wa muvhuso wa la US vho ḓivhadza uri hu na mashango a 7 ane a khou tama u ḓa ṱafulani ambedzana navho wana nḓila dza vhuḽedzani. You clearly failed to see what President Trump is doing here. You tried to say that the rest of the world would be moved closer to China when in fact we've seen the opposite effect. The entire world is calling the United States of America, not China, because they need our markets, they need our consumers, and they need this president in the Oval Office to talk to them. Mimaraga yo vhonala i tshi khou wana nungo hafhu nga murahu musi yo vha yowa yo tsuka nga nṱhani ha nyofho dza u nga wa ikonomi ya la US zwi tevhela nḓivhadzo ya mulovha ya President Vho Trump ya u imisa mithelo. President Trump created maximum negotiating leverage for himself, and which tariffs went into effect 15 hours ago. The ones that we have lowered went into effect a week ago, they were announced a week ago, and we have just been overwhelmed by the response from mostly our allies who want to come and negotiate in good faith. Muṅwaleli muhulwane wa United Nations vho tsivhudza nga ha masiandoitwa a khuḓano dza zwa makwevho. Trade wars are extremely negative. Nobody wins with a trade war. Everybody tends to lose. And I'm particularly worried with the most vulnerable developing countries in which the impact will be more devastating. Things are simple. France and Europe have never wished for chaos or higher tariffs. We think it's a bad idea and a poor response to the trade deficit. We've also always said that we defend our economy. So if there are tariffs and they're at 20%, we will respond. La China ḽo ḓisumbedza uri a ḽi nga ḓo gwadamela la US hune ḽa ri ḽi ḓo lo swikela hune ḽo no ḓiswikisa na mbilaelo kha dzangano ḽa zwa makwevho ḽa ḽifhasi. Mbudziso ya vha ya uri la China ḽi ḓo fhindula hani na uri aya maṅwe mashango a ḓo swikelela zwifhio na la US. Zwiimiswa zwiraru zwa muvhuso zwi khou ḓo rwela ṱari tsedzuluso malugana na mawanwa a tsengo ya mufunzi a ḓivheaho Vho Timothy Omotoso, naho zwine tsedzuluso idzi dza ḓo vha dzo sedzesa khazwo zwi sa athu dzudzanyiwa. Fhedzi vha Khomishini ya Ndinganyelo dza Mbeu, Khomishini ya Pfanelo dza Vhathu khathihi na Khomishini ya Vhurereli na Dzinyambo vha ri vha ḓo vhidza vhathu vhoṱhe vho kwameaho kha tsengo iyo uri vha ḓe vha ṱalutshedze. Khaṱulo kha mulandu wa muivangeli Vho Timothy Omotoso na ṋamusi i kha ḓi ambeswa nga vhanzhi ngeno zwiṅwe zwiimiswa zwa tshiteṅwa tsha ndimo ya vhuṱahe kha ndayotewa vha tshi khou ṱoḓa u thoma na uri fhungo iḽi ḽi sedzuluswe nga huswa. To this end, the three commissions will jointly conduct an inquiry into the processes that led to the outcome of this and
other cases. Zoraro huku lavhelelwa uri muṅwe na muṅwe ane a kwamea kha mulandu uyu zwi tshi katelwa na mutshutshisi vha nga vhidzwa. Our most important people that we'll be inviting to the inquiry are obviously the victims, obviously the institutions, the various institutions within the criminal justice system, civil society, and we'll invite all interested parties from the broader community to come and do submissions. Vatsireledzi ya dzithanzi na vhone vha khathwa vhukuma musi zwi tevhela u vhulawa thanzi ya ndeme kha mulandu wa Vho Motoso phanḓa musi Vho Phamela Mabini vha tshi thuntshiwa vha lovha. Although there's this thing called witness protection program, we realize how useless this thing is. This press conference is actually to say, thankfully, the Omotoso matter was in the public eye, and it actually got the attention of the country and beyond. Vasathu tanziela Zoraro Vho Cyril Zondi huku phala uri na vhone a vhongo fara zwavhuḓi kha tsengo iyi. Zwi tshe Zoraro muṅwe we a vhuya ṱangana na nḓuhu dzwala kha zwa dzikhakhathi dzo ḓisendekaho nga mbeu o amba zwi tevhelaho. Yes, you're going to have an inquiry. I applaud you for saying you're going to have the inquiry, but this also will it not also cause another form of secondary victimization to the survivors and the victims of Omotoso, not just him, many others who are victims who have been in the situation of Cyril Zondi and the victims that come forth. Fungo ili likatibvela phanḓa. Minista wa muhasho wa vhulamukanyi Mamuluko Kubai vha ri naho vha songo fushea nga mashumele a ndaulo ya vhutshutshisi ha lushaka kana NPA fhedzi a huna tshine tsha sumbedza uri ṱhoho ya NPA advocate Vho Shamila Batoyi a vha koni mushumo. Izwi zwi khou ḓa musi lushaka lu tshi khou vhudzisesa mashumele a ndaulo iyi nga murahu ha musi muvhuso u kundiwa kha milandu mihulwane khothe. I am not satisfied in terms of the performance. There are areas of improvement that we need to see. So you must differentiate. I say to you, I respond by saying, in the issue of declaring her competent or incompetent, I don't think there's sufficient evidence to say you can hold her individually accountable. But I'm saying overall system, there are weaknesses that we must improve. The explanation that has been on my table from her side in terms of what she has done in various incidences that has come through, I think they are sufficient. They don't warrant for me to call for an inquiry at this point. If there's anything, I can assure the country, if there's anything that comes and warrants for her to face the music, I will definitely lead that. I don't think I'm one person that would be afraid to do that. Tshanḓa tsha Presidente wa shango Vho Paul Mashatile vha khou hulisa vhahali vha mbofholowo vhane vha katela Presidente wa kale wa ḽihoro ḽa ANC Vho Oliver Tambo na Vho Solomon Mahlangu vhe vha lovha phanḓa ha musi ḽino shango ḽi tshi vha na demokirasi. Vho Mashatile vho ranga phanḓa mushumo wa u elwa miṅwaha ya 32 ya bulayo ḽa Vho Chris Hani ngei vunḓuni ḽa Eastern Cape. On the 27th of April 1994, South Africa reached its promised land. But without notable figures like O.R. Tambo, like Chris Hani, Solomon Mahlangu, but at least we did reach freedom with others who were able to enjoy a little bit of it. Comrade Joe Slovo, Comrade Nelson Mandela, Comrade Winnie Madikizela Mandela, and others. Comrades, we must never allow the rhetoric which suggests that democracy is the worst form of government and that apartheid was better than the democratic state. Us, as beneficiaries of this huge sacrifice of many fallen martyrs, like Comrade Chris Hani, to discredit democracy through shameful deeds like corruption, stealing from the state and the poor, killing for positions, fight for access to position for selfish interests. Vasongo tochera kule, riavya zone zwino.
ri a dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenḓa fhano kha SABC 2 nga ri bvele phanḓa. Minista wa muhasho wa muno Vho Leon Schreiber vho ḓivhadza thekinoḽodzhi ntswa ya khamera dzine dza fhufha muyani kana drones u itela u khwaṱhisa tshumelo ya vha ndangulo ya zwa mikano ya lino kha u fhelisa vhuaḓa na u khwaṱhisa tsireledzo mikanoni. Drone idzo dzi takuwa nga mithethe ya 15 nahone dzi a kona u vhona muthu nga u tevhela mufhiso wa muvhili. A few months ago, I stood at this podium and we announced the data that came out of those operations. What we saw was a 215% increase in the number of attempted illegal crossings by undocumented persons that were prevented. And we even were able to showcase thousands of instances where the use of these drones actually led to apprehensions directly. In other words, they enabled the detection of someone trying to cross the borderline, the deployment of BMA officials and resources, and then the arrest and direct deportation of those individuals. So what we were able to do in December was to prove that the concept works. We were in 5 different port environments with our partners from agriculture, and that was a very valuable opportunity for us to actually demonstrate the value of this approach. But today, I would say to you, ladies and gentlemen, and fellow South Africans, is at a whole different level. Because what we are announcing today, first of all, is the Border Management Authority's deployment of its own drone technology. And the device that we have on display here is one of 4 of these devices that will be deployed for the first time as part of the Easter operational plan. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo kulea nungo musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni malwadze a ḽifhasi. Dollar ndi 19 rand 48 cents, bondo 25 rand 23 cents, euro 21 rand 78 cents, pula ya Botswana 1 rand 37 cents. Mikovhe fhala JSE i nṱha. Kha zwibveledzwa mikovhe ndi $3,153, platinum ndi $934, oil ḽi songo kunakiswaho $62.77 nga fagi. Maswa ndi a uri vhalanguli vha Premier Soccer League kana PSL vho dzhia tsheo ya u pandela thimu ya Royal AM kha ligi khulwane ya Betway Premiership. Ho vha na muṱangano na musi ngei Sandton wa vhalanguli ava nga murahu ha themendelo ya vhege yo fhelaho ya uri thimu ya Royal AM i pandeliwe kha ligi. Mulanguli wa thimu iyi Vho Shaun Mkhize na vhone vho vhonala muṱanganoni uyu wa vhalanguli vhahulwane vha PSL. Well, this simply means Royal AM does not exist anymore as a professional team, having their membership being cancelled or terminated by the Board of Governors, which is a decision-making body of the league. Well, what it simply means is that the league will finish with only 15 teams. All the games that the Royal AM have played, they're all being nullified. So when you go to the log, maybe I don't know when they're going to update it, where Royal AM appears, there'll be 0-0 all the way, as if they've never played even a single game. Those points will be deducted from the teams, and those points will be expunged. That means they'll not anyone, they'll just expunge them. So, for example, not only that, I mean, there's a player who probably scored against. Who scored in that game, that goal will not be counted as well. So all the goals, even the points collected will just disappear. Rodi nga maanḓa avho vhana rine kha mafhungo a Tshivenḓa fhano kha SABC 2. Mutsho wa tevhela zwone zwino na ndanganeni wa mudau. Ari madekwa na vhuḓi. Ndaa. Ndima
matekwana kari mudirabiresa nyimero ya mucho ya matekwana anamosi matekwana ano kubonera busuto usikati unanga katipera pera pala pendera shango ya bupaduba dikona zia mbura zi percent za fur haro za mbura ina kurabira ina kuperekezwa hapu nanga mimuya pala vundu na pala kwa Zulu Natal mosi tabiresa pala bukobera hone aiwa ahuna mbura ina kurabira pezi hapu chipembe hone na hone rukobona mimuya kaila ichkubutu nanga buhari kari mudirabiresa uru machero hone litocha limanga chumumbe yote mosi tabiresa nyimero ya mucho ya machero kudoba hapu ya sumbela mimuya kaila yodini ya manda musi generanga ngomu changoni ai war kubona na mimuya yotsika hobukuma inyanga kadibera panda na ubuzuro chikonya chapala funula Limpopo na hone ai war kubonga kadivo una makore odipa pezi ha ahuna mburene kubikwa pezi ha Mpumalanga hone ukudabira zi percentage za furaro zamvura inyanga kadina machero lichicha kare mudirabira zi temperatures za matekona na mosi kare rabira ngeno vundu la Gauteng noro kodabira hone muchwabude bukuma ngeno dorobuni Johannesburg atsena pala Pretoria zitsabude bukuma zi temperature pala Vereeniging tsoka pala ka 23 atsina musrotsa pala Springs na hone ai wandi muchwabude bukuma kare muditsa hayani bondoni la shula Limpopo ro pala Musina uri na hone rakobona ai wa muchwabude no kubikwa matekona na mosi pala temperatures za konya tsoka pala ka 30 thando hone ndi 27 kiyani ndi 26 atsina pala burwa na hone rakobona umuchwabude bukuma ndo bude bukuma mucho pala bilabila na pala Tabazimbi risa hangu na pala lipala mkopane hone ai wa zi temperatures za konya tsoka pala ka 25 musricha pala Mpumalanga basongo hango robona kona zo yambura inga kadina machero lichicha pezi yar kobona umuchwabude bukuma matekona na mosi kara mudia pala vunda kwa Zulu Natal hera bona hone mashota sikati matekona na mosi achiko pera para doroboni ya Durban tsena pala Port Shepstone Richards Bay hone ai wali dotaba hadudela Eastern Cape na hone kobona umuchwabude bukuma pala Tsonse atsina pala East London Tata hone ndi ditokonya temperatures zasuka pala ka 23 malitso ai hone ndi 21 atsina musirichi na lor shasa pala vunda Western Cape rekobona hone ai pala Lyngspec na hone ndi muchwabude bukuma matekona na mosi atsina pala Pure West musichira belesa hapu na pala tegura kapa tune rakobona hone zi temperatures zabude chikobikwa pala Pinkton kuruma na pala Kimberley DR hone awazida konya tsashika pala ka 26 Sutherland matekona na musunga ka Rotola tsina Calvenia zida konya machelo zita matabero tsashika pala ka 28 utira sa Free State na hone ndi muchwabude bukuma matekona na musi pala Fixburg na pala Welcome Bothaville na hone aiwa nditsabude zi temperatures zakubikwa matekona ano karimbo dia vonduni la pala Northwest rabesa pala Bloemhof hone ne rakobona muchwabude pala uchikobikwa matekona na musi tsina machelo lichicha zida konya zi temperatures tsashika pala ka 26 mas semutsiricha pala Toscana hone rakobona umuchwabude no kubikwa matekona ano pala temperatures kodo konya tsashika pala ka 29 atsina pala Freeburg hone di 27 rikonya chama hike ngone rakobona na hone di 27 risa hangina pala Otostana hone rakobona aiwa tizoshika pala ka 25 macheronga matabero helino ndikomba komba labadao awe matekona bote